Kawang kam jing yam lak jing na au hiu yi eng hayang au pe tai lak sa mui lan na mong ma ka tan bu ki tana po anyo yelak pe kawang pai jing a cha pe anyo kawang pai ngau lak jing na jimpu kristana mailan mui lan po na yanang hayang yelak pe teman chu dei hayang teman mong chang lan se kawang de phan na pha lokalai bu chia yu bu kham bu chia hayang kawang ngau chai bu chia teman mui lan ha ka mong chang cha na chu dei cha na menga tan hau se mui lan de kawang yelak pe kawang men ma po na yanang hymn number 2 ma walk okay hymn number 96 mamsa lena tainang speeding away hymn number 96 column the lima nga 345 345 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
mong mai nhị hymn number 351 column tanga macha 351 mulan cham se yalak pa yung lokal Belanda nak mai, tahu tadi tuman pada mulak cina acau lai cah haki inang, jia lopu hem, yungwan pada mong mai hem lok tam tau, katong USA, yungwan pada mong mai pai yopo kum tau, isi sama mong mai hem pai ke, yungwan pa kawang se taipu aupiu tapi ia teman ling hayang temana i ciang, temana Katalan, temana i Katalan. Temana iya yompu mantop. Kamcing pitan te minyong papu pai ongtau tau patepu ko te loa ongtau ite minyong patau hayang ite lodo. Atawa kawang ngunang ibu ba hayang cai bulan esete moi manba. Tau cinta wangsim pa angbu kebisiam pastor muwebu pumenok sabsan yua palan hayang rita Otan minister lan hai retired pastor retired evangelist lan wayang pumenok lungmelan tini om Yesu deputy commissioner pa wayang konyak gazetted officer side government tu chong ma tu ling sau sanungu pu konyak new palan hayang che naulan ne kayup hai ke NSK KSU president lan wayang office pares NGOs ma tu ling pu konyak hampanomelan hayang pai Yesu ngoko ma jin kem au yong yang om supu konyak jing yu jing Katalan hayang jem supu kebisiam Kristen acue ayonglan mulanda wangpeng Allah salam ngalan China tamnang tini 2026 nyamji awang bani kebisiam pumanok calendar menyanungu pukia
sau san tai lak kai sau san yang bulan chai le ye yo po kem bu tai dem bu lak chin se pu mai nok kan ying tam bu ki tau yong nang hayang a tau hayang a tinok nok sam bu wang peng alas lam chai tam nang wang pang bu da haki bu tai dem me hipak yong law ya am nang hayang bu mui lan nan na yoi ka wang te yo pu be yoi sot ching ma kan nan sot ke u se awang ne hatau ngalan chai na tam nang ani online ma au yin au sin lai tau te pai yo pu ka lai ngunang nu manu ye ang ba hayang mo he man ya au lak chin se mai ya lai tan ke u se hatau ngalan chai na tam nang tawa tinyi to man pai chon ta lak tai dem haki e hau gani konyak baptist church mondon 2025 meling pai bu hai 2026 meling tai lak alang alai chai lai bu tai dem ni 4 January 2026 hipak 10:30 am nyaw lai lak pa reverend e yang phong district chaplain ngami kawang nyek ngai sau san lak ching ne lampu tu 13 2 and 2 to 3 chongpa pa cheng ngamwang tuwang yoblak pa che langphung retired evangelist number e topu salak khai takpulan ching ne yoblak pastor number lim report phalak Brigade Pumainok B women ministry C associate pastor women D pastor item number 4 lakpulan de minyong papu ngau lak pa che longching tikon number nga hemlok lak Pumainok queer Brigade B sausan yulan item number 4 lakpulan min me ngau lak pa che YL akat tikon number 8 alang ala che lelak pastor KPCM number 3 report phalak Brigade pa che ahat associate pastor Papong B pa che changki associate pastor Tumpang C pa che Puman associate pastor Chingai number D pa che Mosa associate pastor New Side number E Nyana Manpo associate pastor KPCM number F Chena Peter associate pastor Techa Chachon item number 2 2026 में sausan tailak jingne yo pubuelak secretary KPCM pan kawang ngau ya apelak nyaw lailak pa 15 minutes number pan macha tuitim akhunga tuitim yoblak akhung NPA i tangho number 2 manyanungu pukia pumainok me minsa ngu pu sausan yu palan stafflan je saipo mulan om kai senguna ta om ngu kolakse monghumna sa tuman kaidem lili kawang bayakta panapai nyanungu pukia tuman pai pa che langpo retired evangelist ite yoblak chinese tongna Awang na Happy New Year tinok hayang atau min me mulan te chai tamnang kawang te tau yopuna Hallelujah chawang nang kawang nang temi yong phanang hang ne nang a wang dang katok yang ching hayang atau me ayen yan mok tolana seling soyang hema nang nang li bu ma katan yu hatuman lingai to khai Tuman nang li bu melingai puan nang temi yong phalak chine hallelujah kawang nang tato khai ma mi yong phanang hataw ba ni nyu hataw wang peng hataw ba minute second kawang nang a kadong nyu ling mang ma pu second ha ma pu wang yang a minute konta yang ni likyang yang wang peng chin sa moi ma na pai pu tinyi hataw pa ni Wang piang ala tuman te pha tam nan mi yong pharang han chin tuman phai bulan ma pu ka tong bu yan te yim chung mo na pu tuman da yen chin pau tam bu ba ka wang nang min hai yalak yong nang ke chao pau pa den bu wang piang lan te yiwan te tuman yo ka sang pu nang pai ha ta khong ko bu ameng min tam pha niu to ma tuman ya phan yang sa ji samai sling lak se bu chu te phai ha ta wang piang ala phai cham se tuman chiang chap pu tuman ya ha chu te Mongchang manang tim betampa, hata KPCM, pumenok ma, ete tamyang pai wang peng moma hang sina sosanyu palane, yue yen hipak wong hengau payanga, nang angjing tu sau khau tamak cina se linga payang ki talan se okpu cina nang minyong poi,
wang dang ka wang yelak pa tau ki chele tening ma pa ya nu alalan linglak china sa ausin le anu tani chao tama nu nang te wong yu yang aling talak hatau chele bu char shalak tai tam yong orang ka wanang te phanang hatau tai tam ba om wo yang poi om yu pu tak pa sang palan se heu ka wana sip si om si hianga chimata yanga sa tu mana không vui pa vui yanga mai tam ya alak lan report phalak anu lokalai anu nangaw ya pelak simel na pe tu so say akem tungoi se kawana sip si tuman pho om hau se Jesu Christ amin mawang na kaw talan han phayom nang talana so pa nang mongai yo amen. Jo patambu sau san bata menyong panang lak patuman taidem da taya taidem nampai nyima to pu sai lak khai tak pulan chingna job lak pastor da hipak padam na Tamana to bu ya pai bu nam no pai shoma yalak patai do lak china hado inang taw mo khalanda no man ching tai ha li ha myang na yedam lak ching na tian lak hayanga no man ching na wung bu lan a wung bu lek mayang ngolak hawanda chat lan ma bu kadalan lilia no man de mong mai se nyek lak hang ching na ima a no man ching ka mek a nyoi lak ching na mai ma bu fai ngolak 2026 wang piang ma hadau ngau a ninok noksa ching ne mohiman ne meang tam lak ching ne tenyi mo wang oyen ocean pan phong hayang monglong ya pai de ge mong mai ya nang wang dang ka wang anye mohiman sau san balana hadau nam no ya pai lak ching ne hibak yapna Hymn number 193. 193. Now
Teman ya apa ibu tobu dang mayalak pa moi man yu dama hayang kawang I ajau kim jing jen chon Taiwan da nyai wang ngwe tamlak ching na teman bai tikon pa je longjing uche de yoblak chen setong na Yoba moi man damba chao hayang yen kawang wang biang la ayang yuide moi man dambu yu mabu pan bong ya apai bu noksa bong jong mong mai do bu ya apai bu noksa bong jong wang biang ala de pon mong mai do bu ya apai bu noksa bong jong takadin mai dambu saki ne ya apai bu noksa bong jong Tôi sau đã tại ấy mình nhung pha ya bay bu nóc sa bông jong tôi sau li li mà ốc cái sang ya bay bu nóc sa bông jong âu yên âu xin bu cả ta yoi đã mua man đâm bu yu mu bu xiang hình in ya bay tôi nhu nan ham ha hình me hoi lai me yan ha yan mo me âu yên âu xin bu cả ta nàng đã to bu ya bay pha bu hiang yên nóc sa de yalak ba mua man đâm pha hiang tàu ba siang anh ina nang ang jing cha lon bu mai chôn na pai dai e be kawang nang de minyong pha yu pui sao ye lak be atam me pha hu yang pai de anang be akyang me au yen pai ngo ya pai iman do ngoi ka khi bak jing na yak kyang ba nang mo he man pha tham si chao hiang a yen kawang uba tàu ba siang anh in doi nyu na na simil lambe nang ang jing cha lon bu mai John na pai dai lak ching na namano tambalan ya hayak chu dai mong chang sei nang a chao tamba ayang a tu ba siang engin chao tam min yong pha mo he man yu yo poi tolan sei uba nang mong a yo amen Chuwana say ma teman pong de yulak yanyi ba Jisu Krista ngonang oyen ocean tanap mahi ima chude wan ban ma yahama to nyaya ngonang gi teman I songda baiha tawa kawang ngau I wanda ating lak pu phai yong lak ching na se hipak epnang kawang ngau kaya hayang kawang yaha angan mong kaya nang takadin chu meang wandang asay ya telak teman moilan mengoi ha hayang atawa kawang ngau inang hadaw kawang ngau I wanda yopu ya walan ye shochim yong lak jenis tong nang obe Jisu li siang chada ong e bilan e phai woi mok se yang ching ma wai si wangka ayong ngai tau gaya li siang yang mok ma hemma ngo hayang boy Jisu si ngo Hawande iman e dang da pai hayang e da loya e yongwan ba tuman yanpa tuman makbuwe ie iman da e ating lakpu aching ha ngok balan numan hanghi na nyambu tau phai me ie lawa yong hayang wangyang hay yang ching da te ngau hayang yong wengama kata lana ya sana hake hatawa hangki bu kata hangching ne wangyang hai yang ching o ida chainang ge haleluya wangyang hayang yang ching o ingau chainang ge tanap hado Jisu Krista nang tak mai lak ching ne lau yo bu kaya hayang I chona dambu kaya nang dang da pai bu kaya mailak yang mok hembu ki nang sangsi tu da ese hemayela kawang da menyong phala paya hange ba li siang ma kiam yang malak paya fan mangonang ge nang hayang anenok nang ayen ma hange si mong sui nang ga ma ka ge setay nang ga yan pa si ihu nang ga Jisu benlan yan pa sa tong yang hayang Jisu yang mok ta hayang wang yang da ti yang ge
hayang yang mok hem yang ge all your problems nang sangsi nang takaden ese hemadabu mai dam bunap na tinyi menglak ani usao yonglak adam ngoya hibak ebnang ya kawang mohiman yes mabu yongnang kawang mohiman teman nengai lak hango yenang haleluya teman cham serfanwa yopai pakya yopa haleluya achau ba ada ba yongwan ba kawang nanga angan wong chingne menyong bu phanang anyai na nanga kanying wang hal lingne yani ba chi so krista to ba kadong như de nang mu ka da na myang pa ye ya salang na twiling yang ge peter anyai tinyi dak ngobu leng me lam yang ngobu de wang dang kawang nang kaye anyai ne chi so krista men me hayang ie yak chone tinyi dak mai dambu hado hayang takaden balan hayang angang Yesus Kristus dang dapai hayang takpalan saya ci hayang baik kasia sayang angpulano lana dam yang gise bungawa mai me hanya ini nyanyang ngorang tumana ating lang nang hadaw sagi cingne tanapo hadaw ngau camu tumana dai daw nang teman takalakpo iya ya hayang teman takaden iya gise ay saya hibai ibu kia wangdang kawang Yesus Kristus teman takaden saya yang ge hayang teman takaden bu saya iya ki yang ge tanapo hadaw takaden kilak cingne hadaw tak mai dam lak cingne neong ngobu katalandang me takaden balanjang me mongsang mong me balandang me yanyi ba Yesus Kristus asa tuman bai ngonang wangdang kawang nang menyong boy hayang lisiang me hemeta malang nang ngobu noksa katalandang me Nazari Yesus Kristus men me hadaw yang mok hemayena damdo hayang malang mo boyana damba hayang hangi syung syang si tuidai kaya monghem yenang ba lilak yapan ma mong suya tango nangge hadawa takay dena cancer daka yisigama aloba stroke daka yisigama mongjang takay dena hangi kaya kada jingne chamloy mongsang na dambusi obangdang kawang hadaw problem hadaw sangsi takay den say tanap nang songdiya apay nang apa ahaya acaw kawang nang kaya hangge jisu belan lisiang mabu ka yang de hemadalang mabu yanadam hadaw kia nang gadalan daw mayong ngobo sa yanadam ba haleluya wangdang kawang nang yanadam bo ayong badaw takay deno may damdo yahang mo wangdang kawang nang yanadam ba hayang ayan jino pau damba uba kawang hayang lingbu juisaw mo okpungin damdo taijing mo damdo hayang ada mongsang bu Nazari Yesus Kristus macangda idam nang hayang jolo mai idam daw nang mai idam bu ayong china kawang nang menyong nang tolana soba nang mong ye amen Topu namno tambu hai takpalan jine yo patambu pastor pada minyong bu panak. Se au ya lak patai dem datai ha tai dem number lim. Tau ma report palak gunang tau kai brigade ABC gunang sa awang ne brigade AB pumai nok kai women ministry ma bu report cha sa iman de hipak panak. Tawa cinta wang sampai yang bu tinyibu taidam chongpa, tinyibu taidam speaker, cinta wang sampai ang bu teman pai kebisiam nyomba, jam sebu sosian balan, sosian yulan, bu manuk ma menken ngopu sosian yopalan, bu manuk lungmelan away jam bu Christian amalan, hibak hayang iyan mai cene kau ngende menyong bu panang. Tau secretary nemeng yang wang beng ngas bupa pemanuk general report palak hibak iya namai tau hitinok nok sare kau wang amoy mandam mucine kau wang temenyong bupanang au yen ocean wang beng ngamong me pemanuk tuling so shantai wande
tàu hay thiên nóc sa chừng này yupu macam yang ke yalak pemenyong bu panang sau wong beng aten chamong me yalak pe pemanok tuiling so shantai wande tàu hay thiên nóc sa chừng này moilana yupu macam ke use namande yupu do bu pe request nameng bu dong alan china temnang tàu report pai be yalak pe tinya chum loi nan hat pu chừng này yupu kambu hipak noi yaw pa ke lenang date 9 to 11 January 2026 ching poi pumanok revival taidam ngonang hado counselor ne pumanok suching mong hambo bai to man bai pai che longching dikan pai che auto techa ward pai che hongying zaklom ward pai che aton ward counselor pai che khaupa ward counselor iman kata nga li tama ngonang tu ke tini yup yok ayam boy hatlam ya naman ching special yupuja ya tam lang onang tu ke ching malam lange mother church me kayo se naman da dong alan china tam nang chi union montown pray and fasting taidam date 5 hado ngai nap na mengkelak ngai nap pabong fellowship me yalak si nang tu ke chi union mong mongobu noksan yulom palom mulan hado pray and fasting taidam kayo se president secretary lana pabo dong alan no yalak china tam nang to report hakia iganang hipak yalak china to samam se I thailak 73rd sepupa 2025 wangpeng me KBCM langpaibu annual general report haki onang date 4th January 2026 number chame Baptist members say nokten brigade M yupo committee wete waibu nokten 4478 ngoyangke B me BTC ngopu nokten 2149 ngonang ana BTC manpaipu nokten 2329 ngonang D me budget hai membership habu nokten 2030 ngoyangke Baptist members sako 7415 ngonang ana natan 7348 ngonang total Baptist member 14,762 ngonang atawa BTC manpai bulano omyang ngonang 2025 me BTC paipu sako 106 ngoyangke natan 82 total 188 2025 me BTC ya taibu sako 36 natan 22 total 58 ngoyangke Baptist member tening bu wangbeng tening sachaya 2025 malibu sako 12 ngoyangke panmanyi natan panmatu 19 kada total sayang 31 member lan kadonyo moyan tayangke namranyi me ya hawoi people lamme yen ba paibu hai yende taibu KBCM pumanokte yen ba 70 ngoye paibu ngoyangke yen balan paibu miktakpia gospel counseling revival church visit meeting etc do chine man payangge iman da namanobu me sengeng taibu ha yeng smalambe ngau yak chai ma taibu 5,83,740 rupees saki ngoyangge number ni me allow 32 pumenok te yen taibu me KBCM kada nantoi 337 winyangke taibu maktakpia gospel tour counseling revival camp speaker hai counselors church visit seminar training Christmas and New Year speaker and witness deacon etc haki tayangke winbuma 8,96,270 rupees 8,96,270 rupees haki winyangke Limba special taidam lan hakie 2025 mongoyangki number chama pray and fasting manyi dungoi buma 4 times mongoyangki MTC prayer day ngoyangki KBBB mission day taidam ya budget hai membership jembu taidam ngo children's day of prayer taidam ya revival camp ni me ngo general and youth passion week taidam ya Nagaland Mission Movement taidam ya Mother's Day taidam ngo Christian Home Week taidam ngoyangki Environment Day taidam ngo Father's Day taidam ngo MTC Girl Hostel Wibuman ma panyapu taidam ngoyangki Hado Day of Prayer taidam ngo Baptism play 4 times ma ngo Baptibu sako Sangtui 194 Natan 195 total 389 hakia ngoyangki
Next में KBCM तचा चाचोन fellowship युप नोक dedication है associate pastor installation ताइदम या Sunday school vacation Bible school ताइदम ngoyengi Platinum Jubilee मन में फन्यापु ताइदम ngoyengi KBBB Youth Convention ताइदम मन में फन्यापु ताइदम ngo KBCM Mission Week ताइदम ngo Baptist Pastors Union Mon Pulpit Exchange taidam ngo Thanksgiving taidam ngo yangki Pastors Day of Prayer taidam ngo yangki World Sunday School Day taidam ya Yobo Committee Annual Report phabu taidam ngo Sunday School Annual and Graduation Day taidam ngo yangki KBBB Deacon Revival taidam mon me ngo yangki Nok yumbu taidam tining mawang nok yumbu taidam 13 times ngo yangki ane mass wedding taidam nok sacha omyangi KBBB Youth Convention taidam KBCM host nameng yangi ane de-addiction camp hado taidamu leaking chamong me ya yangi Christmas and New Year taidam ngoyangi ane tinyi alang he la chele bu taidam yanang shangengen me champong bu khuye nyane yakap hebok yanlak chine nyulom palom pumenok suching de champong bu yu pai bu tang me anyene Myanmar hay Arunachal hato lanu ome total 25 lakhs 96,650 25 lakhs 96,650 payangi hato me Siong Bunea CBCNA Platinum Jubilee Multi-Purpose Hall 15 lakhs payanga hato nokayong jawi tamyangi number ngame yulom palom he noksade jampu relief takpu noksalan Libu lang hon lak chine birthday maya ulan house dedication one shubu katok lembu landslide district hospital hai jail visitation felicitation programs send up wedding etc hado kipude pumanok suching chama phongbu phabu 10 lakhs 96,000 ki ngoyenge number wokma hanghau yak chai phabu yen balande kunyak natan inni wok ngoy phayangge kunyak nikhok pan menyi ngoi phayang ki ane West Coast lem Nanjing ki phayang ki lem or nit me chalon bu me construction and development to show atama ki e haunang 2025 me youth convention hipakungoi bu chine pumanok sushan balan taman yong short time lekata yang guest house pastor no quarter ground floor me first floor me guest house 7 rooms attached with washroom and a kitchen hato lenga tamyangi administrative block lenga ministry adam jing soyang onang ana leng so show tu show onang hato yume youth office complete ne menga iman the Hanover mengyangki deacon board office tening bu wang bengman mongme solak chenangang lak youth women ministry office ana Sunday school Ministry Office tening bu wang beng mong masolak chine social balana tamana ki etem yang wonang water filter hado cha leng tam yang ki ane kitchen pakka kitchen akanime wong bono meng bu de lay leng tam yang ki pastor nok some returning wall leng tam yang ki mission tu show them yelak per reminder haki meng nang number chama MTC girl hostel 36 rooms wibu manso opa wonang Number nime district hospital monde 5 benches payangi lemme alo pumanok lande sausane shonbu kadalana ki ngonang number chamanya now ti sommat associate pastor woman nagnimora pumanok nyanaw ti atoy associate pastor woman kunyak baptist pumanok chomok kitima chenaw ti monpai associate pastor youth dizi town pumanok I pastor ne installation in pastor ne interview mangayang nang chenau chatai sus pastor youth loyi pomenok paijai wai mansa missionary ralamri Arunachal Pradesh iching term mobang soyang teneng yilang onang paijai chokop pastor kam evangelist nokpan area hato iu pastor interview me omyang ukha pomenok me posting to yang onang chenau chingne missionary Thailand nyanau ngamyen associate pastor youth Nenu Arunachal Pradesh mengonang ane nyanong lem associate pastor woman longkai pumanok me sushan ngonang
Lime, KBC mission the sponsor na mengbu nokten yulom palom hai akung 218 ngonang ngame sponsor mengbu hai jampulan hospital chaplain de mission through me chama painang Nime Bible student lande jambu full sponsor 7 students de phayang onang scholarship hai mess fee phabu 41 student de phayang onang pastors evangelists home evangelists teachers hello lande sponsor phabu tolo phabu 38 kada onang number 2 me KBCM kai mission tu show me maitam yabu mission filal number brigade A me 1 me waka area mission field ngonang Arunachal Nime into Bhutan Bithil mission field ngonang number 5 inachuli Assam border mission field ngonang Lime Lainong area mission field Myanmar ngonang ngame Nophan area hai Ralamri Arunachal ngonang Wokme Karbi Anglong mission field Assam me maitam ya ngonang Nitme Nokti mission association Arunachal Pradesh meo maitam ya ngonang Panme KBC property adamaki e honang kyang yulan yupnok ngonang fellowship ngonang bus ngonang Scorpio ngonang bolero kari ngonang bolero pickup jangonang scooty ngonang furnitures mangonang computer ni ngonang printer ni ngonang generator ngananching ngonang sound system by musical instrument wangman ngonang commercial building pli ngonang sakokung building ni ngonang staff quarters ngonang youth department site ngonang water boring well cha ngonang projector ni with screen ngonang CCTV camera mayang chone yo ya sak yang anang LED with camera ngonang syntax 2000 liters work nanching ngonang ane 1000 liters pli ngonang 500 liters pli ngonang 200 liter cha ngonang dinner set lem nanching haki ngonang ane camera ni ngonang inverter chang ngonang TV ngonang laptop ngonang transformer 500 kVA chang ngonang church bill ayong bacha 7000 kgs jing ngonang number 5 machama staff position aki ngonang full time workers lan pastor ngonang associate pastor work ngonang associate pastor woman ngonang associate pastor youth ngonang choir master ngonang sound operator ngonang driver chang ngonang peon chang ngonang janitor jangonang total 14 full-time staff KBC ngonang part-time workers lanaki ngonang Pomanok secretary, finance secretary, cashier, evangelist, Sunday school superintendent na tining mutang full-time appointment lakchane tum yang ngonang Sunday school teachers 45 nanjing ngonang computer assistant ngonang assistant choir master kam youth choir master ngonang pianist ngonang 4th grade staff lan kada work ngonang fellowship joketer lan kada pli ngonang ngonang drivers iman lem ngonang ward counselors lan work ngonang hospital chaplain changonang total sayang 74 staff ngonang deacon lan kada panmenyit ngonang church board kada 28 ngonang mission board panmenyi ngonang KBC Yupo committee chairman and secretary general ane ward Yupo committee chairman and secretary sayang 26 kada ngonang namnopalan 25 ngonang decoration committee kada ngonang ane sound and media team ngonang music committee ngonang number panmenyi me 75th KBCM annual ngeng tap me pumanok ke hengho tobu ki ngoyang ki general report me first position tau yang ki ane mission report me first position tau yang ki 13 me 2025 pumanok resolution kongkebu kawang subsikaya lang ok yang ki kawang padai menyobu panang yelak pe kawang pa KBCM pumanok moiman Dampa reported by L. John Kunyak, Secretary, Kunyak Baptist Church, Montown. Thank you.
Mungshumpa Debu Tanapu Suching Weba, Speaker, Reverend Appa, Reverend Pastor Mawayang Puso San Yusosan Balan, and you Tanap Hado Ichau Kumching Me. Uyan Ocean, Hado Bataidum Omlakching as a paying onang, Awang na Mulan de Gabisham Women Ministry Mabu, Wang Beng Alam Mung May Salam Ngaulan China Demnang. 2025 Wang Beng Me, Women Ministry Kaya, Linglakching na Tembu Taidum, and you do show Lilia Yong May Ling a saw painang. Hado Ling a saw paybua. Ado Gabisham Mong Mangopu, a new apalan, a chui yong, a young numanching. Yukai be, Numana Haduki of Habu Gaye, Numan Pabu Chude a may, Numana Yaklan a Dumbo, and you Yakua, Dwellingbo, Hado Lili Gaye, Opungonang, the Kainuman Mulande, Mong Mainang, Mulande Kawanga Muimanpa. Sad the report e de lak opposite again Nulan and your shop election as ang nang the Kainuman Mulan na may changokai. 73rd Sepupa 2025 Kunyak Baptist Church Mon Women Ministry Kaya Linga Paibu report. Date 4th January 2026. Number 2025 Wangpeng May Kebishim Suko Sangtui 3,266 ngoyangge. Ni Taidam Lan Ya Achona Paibulan. 1. Leaking me awang banap dead 1 Taidam ward wise ya apenang. Number 2. Leaking me second week hot cleanup revival service ya apenang. 3. 27 February 2025 na Wamnyu Manga Widows Oil Ministry Taidam Ya Yanki Enyo Chambu Wamnyu Lande Hingao Payange. Number 4. 10 to 12 February 2025 Mumai KBBB Bumenok Tegon Soching Revival Taidam Consular na Mengyangi. Number 5. 24 to 25 April 2025 Mumai Women Ministry Seminar Ngoyanki Again You Bloom Where You Are Blended. Nang Tay Nui Me Pengto. 6. 12 to 18 May 2025 Mumai Christian Homework Taidam Chonyangi. 7th 5th May 2025 Yaktoi Handicraft Champu Taidam Ngoyangi. 8. 15 June 2025 ni Father's Day Taidam Yayanki Tawni Paibu Palante Hingao Pa Demyanki. 9. 5th October 2025 ni Auha Champu Taidam Yayanki. 10th 24 to 27 October Mongma Ngopu KBBB Youth Convention me Mess Committee Sanitation and Receptions Committee me Omyangi. 11. 9 November 2025 ni KBBB Women Ministry Mission Project Taidam Yayangi. 12. 22nd November 2025 ni Women Ministry Annual Meeting Wayangi. 13 November Ligeng Mongma Noktan de Charity Box Mebungin Sayekem Yangi. 14. 27 November 2025 ni Pele New Sakolan Businesswoman Launching na Taidam Jaffa na Yayangi. 15. 1st December 2025 na Advent Christmas Hay Annual Day Taidam Yayangi. 16. 14 December 2025 ni Baptist Women Union Montown Advent Christmas Host na Mengyangi. 17. 2025 Wangbeng me Baptist Women Union Montown Joint Fellowship Service 6 Wok Ngopuma Omyangi. 18. Nyawalibu Yupkambu Taidam Yapulan Hakangonang. Bracket A, 2nd November 2025, Pumenok Paingonang. Bracket B, 1st February 2025, Keneske Hay Women Ministry Sayangang Ya. Bracket C, 6th February 2025, Ni Sausanyulan. Bracket D, 18 July 2025, Ni Sausanyulan. Nyawali Yupkampu Paicham Se Baptist Women Union Mondown Chain of Prayer Ngoyangi. 19. Gebishim Mongme Ngopu Fellowship Churches Lande Taidam Fanaya 29 March to 23rd April 2025 Mongme Kemyangi. 20. KBBB, KBCM, NPCC, Baptist Women Union Calendar Mengopu Hay Tembu Taidam Lili Maidam Ya Apayangi. 21. Civil Society Hay Allow NGOs Lana Tembu Taidam Me Oma Payangi. Lim Montang Wangon Mong Malinga Paibu Hakangonang. First, number 1, 20 February 2025 ni Rehab and Crisis Intervention Center KPPP the Fellowship Cha Ya Anyo Jampong Bupa Dem. 2. 28 February 2025 ni All Age Home
John 3:16 de visit ne mengyangi. All age kata ban de jambu payangi. Number 3, 19 April 2025 na Esther Sunrise ngoyangi. Number 4, March Liking Mong me Touch and Care Ministry linga payangi. Touch and Care Ministry me haka linga pay. Bracket A, mukpombu kata ni tang de taye yope kambu yatem anyo singangin me jambu payangi. Bracket B, nganyu ngabalan mentally disabled kata lim lan de yak yue namano dem anyo hahaying hay singangin jambongbu payangi. Number 5, 11 July 2025 ni District Hospital Mon me jail chaplain hai District Jail Mon me jail chaplain hai 56 inmates lan for prayer fellowship yayangi. 24 July 2025 ni Baptist Women Pulpit Exchange taidam ngoyangi. 7 Pumenok te KBBB Pumenok Tigon Searching Revival taidam host na meng wande Women Ministry kayangin rupees 50,000 jambu payangi. Number 8, KBBB de Jambu Han Fire Pickup Lot Cha Payangi. 9, KBBB Women Ministry Mission Project Tengin rupees 4,62,580 Payangi. Number 10, Sales Staging ne KBBB Women Ministry de 2-person ngin rupees 4,220 Payangi. 11, Baptist Women Union Mondown de membership rupees 3,500 Payangi. 12. KBBB Youth Convention de Chambune Pumenok Tengin 7 lakhs Payangi. 13. Taksangbu Libu Nokyambu Mo Langhon Buhay Hingaw Pabu Sayanga Nokten 134 de Yup Kemyangi Jambu Hay Hingaw Haki Epa Nigo Nikok Oha Wong Hohelai etc. Ngin me 2,21,900 Payangi Jamapongbo. 14 De-Addictions and Rehabilitation Center Tamong me Revival Service Yayanki. 15 2025 Wangbang me Namnonyu Hai Palan Nantui 156 Payangi. Pali Outreach Ministry 1 me Pumanok Year of Mission min me Women Ministry kaya Nokfan Baptist Church, Awakening Come Leadership Training sponsored na Mengyangi, Anyo Yup Nokwi Bude Jamneng in rupees 50,000 Payangi. Number 2, KBCM Women Ministry Mission Trip, Sikkim de Tayangi, Anyo Naka Christian Fellowship me Taidam Yang rupees 20,000 Payangi. Number 3, 2025 Wangbang me Women Ministry sponsor na Mengpu Katalan Halan Ngonang. Bracket A, Mati Sapa Pastor Putan, rupees 60,000 per month. Bracket B, Santos Evangelist, rupees 4,500 per month. Bracket C, John Buster, rupees 5,000 per month. Bracket D, Miss Ngamli, TTH student, rupees 2,500 per month. Number 4, overall outreach mission amount spent during 2025, rupees 2,86,000. Number 5, Women Ministry de Jambu Pabulan. Number 1, Numa MK Walaward, Liking Leb EA rupees 5,000 pa Bayangi. Number 2, Numa Wanchai Longchang, rupees 5,000. Number 3, Numa Si Angep Uting, rupees 1,000. Number 4, Numa Yali Exo Sanyu, rupees 500. Number 5, Hatpli Choir Land, rupees 5,000. Number 6, Numa Nonwang Walaward Kayo offering basket ja Payangi. Number 2025 Wangbang me Ngopu Women Ministry Staff ay Sanyulan. Number 2, Associate Pastor. Number 3, Woman Secretary. Number 5, Finance Secretary. Number 4, Cashier. Number 5, Jokidar. Number 6, Driver. Number 7, Sanyulan 16. Number 8, Namnonyu Haipalan 18. Number 3, 2025 Wangbang me Women Ministry Office Property Ekeng Yulan Hagangonang. Number 1, double-story old building 10 rooms. Number 2, commercial new building 10 rooms. Number 3, Sumu Garija. Number 3, computer with printer 2 set. Number 5, USB inverter 1. 6, Jarity box 2,800 boxes. Number 7, plastic table and chair 25 notes. Number 8, executive chair and tables 7 notes. 9, steel almirah 4 notes. 10, office and
common room sofa set, 6 notes of 8 seaters. 11 to 14 December 2025, KPPP ngeng tap hai KPPP Platinum Jubilee Mission Center mo omyang ki, tening ngeng tap me, tau bu hingau lan hai ka ngonang, cha me, handicraft me first position tau bu, general report me third position tau bu, and your mission project amount me 5th position tau bu ngonang. Reported by Nyuma Pamlem Kunyak, Women's Secretary, KBSHIM. Thank you. Yalak pa item continuation. Break C me Associate Pastor Women. Break T me Pastor KBSHIM. Nida hipak capem jasa bana. Jang bu kai ma address na menga ta ngo Taman Women Ministry Secretary kai yong maya general report phayange hadaw lele pepe ngolak brief report for the year 2025. Number Jama visited all age home, rehabilitation center, Chel Hospital with prayers and token of love. Sha Ehau Bulan, all age home, rehab center, Chel Hospital landa visit na mengwanda kawangaw ya apayangge anyo with token of love. Number 2, Associate Pastor Women's Seminar Mission Center mangopu ma omyangge. Number 3, visited all the fellowship with small token of love and shared the word of God. Hadaw taman pay fellowship nga ngopu ma taman Women Ministry visit na meng bukawangaw ya payangge anyo imanda yafan fefen yang token of love payangge. Number 4, Nokfan Baptist Church Arunachal Pradesh the Women Ministry kaya revival sponsor na meyangge anyo taitam speaker na omyangge. Number 5, Women Ministry Seminar overall initiative ya payangge. Number 7, Prayer Homes landa token of love pay wedawaya kemyangge. Number 8, 2025 Baptilak Sukolanda Bible Study Payangge. Number 9, Care and Touch Ministry ma Sha Ibu Nganyu nga palan Mukmau napan palan Yijima The Friendly Apple Katalan pay Yakyu tuiling payangge. Number 10, every Thursday had been up station mangok butungoya kawangaw ya payangge. Number 11, every Friday hat ngani shubu kia takpalanda yopakem nang anyo daw makawangaw ya pay nang. Number 12, ngobu dengoya devotion ma pumenok taidam yejema naha men chao tampu taidam or yopu niepukan kongkambuda o mapayangke. Hadaw lan ngonang hadaw every year resolution based na mengput taidam lengapay nang hayang boy 2025 wangbeng mo wangyanga new resolution adopt na mengpo KPPP kaya hadaw Care and Touch Ministry tamana neglected persons nganyu nga palan mukmau napan palan differently apple katalanda church yijima ministry lana mayanga yakyu tuiling bu yango ayang boy pangchum kaya hadaw nyanga tambu tuisha mulungwanda it has impacted a lot nganyu jada tamana nga ba jada tamana namno wanda hadawa young influential jana anyo hadaw lungbuwa taman jingna real ministry awheo yilay bukata jada neglected person the churches initiative ya buwa dawa yong may butu shango boy anyo lengatay lak teneng buwang peng mo hadaw yilak ba not just the church hayang boy prayer homes la na hadaw lenga ngiwan da yong among maya nang I appreciate anyo yilak ba lenglak ching na hadaw nan peng nang halan ngo nang anyo teneng dawa report pa bu akam no menglak daw kay just a small word of appreciation. Daw hadaw lenga okapay buwa apay jam sebu saw shanyulan kaya imana 10 years, 8 years, 5 years, 3 years continuation serve na mengnang imana nanmi yitaw ba day and night yanang ninang anytime pumanok to siya ngay wanda lugbu saw shanyulan kaya hadaw
tu show okpunge tambunganang habai hatabai chamsha taman bai drivers lambang wanang uncle raju wanang anytime anywhere taha shema taman extension of leg taman ya yungoi bukan dekari ngoyanga iman driver lan nan pada uda hata tu show okpunganang hatabai chamsha every Thursday every date one suko tu show kong kumpu chama pangbo nam no yulan noman yak yu tu ling tau buda hatau ministry 3 years term ajing yong mai shobong anang tau jing na tau yang tinok noksha phaye la khango yinang but I pray kawang ti yop nang noman aupe yakem ang na tatam tinia noman che tau he report panang hayang boy nan mi ye tau buda lingbu tu show the kawang yelak ba noman ayan noksha chin da moy man dam fa pu shoy ke bishem kawang moy man thank you. Christama kanataibu, kebishim mo ordained ministers lan, hayang tuiling sausana. Sorry. Jam sa baibu, pumanok staff lan, anyo tanying onang bu, current leaders lan sauma, tuiling sausana baibu, kebishim mo bu, ex Sausan Yulan, Sausan Balan. Hayang Chathali Winyu Wibalan, members of Mailan, Naman Moilanda, Wangsam Ayong Honang, Tau Hayang Tinok Mabu, Kawang Yang Hayang Wang Bang Allah Salam China Tamnam. 20-25 year, Taman Fai Kawang Yasanyali Kanbu, Taitobu, Pang Jim, Natamanda Pabu. Ngau binyu na tau ngoyang ge hadau da bawa da man a year of mission ning tuiling bu wang peng nam yang ha sa ya tuiling taibu hadau da man nginang awang ba ya fan ma taman fai pastoral care hayang a home visit ya fan lai wanda yinyek pu kanda a tayo yo ok atam tok ta kai a nyek pu kanda hai taibu ki hai ngai nang hadau da nu hai nan het da ngai bu ke bisem ya fan ma hayang boy sayang 186 hado nokten da yobukum na taibu ma takpu jingna birthday jingna anniversary jingna dedication jingna thanksgiving kam dobu jingna nahalan jingna yop na nyepu jingna hayang mabu reasons jingna hado ma akung pai anyo asaha kembu hado yapan ma kong kembu tau nginang hado gaya noksa hayang pemlom tuman bama ninok te paya yopu ma ninok na land ni ongibu ninok ongi opu hadau jingna achingna hadu relationship ninok to paibo yong maibu hayang tau hayang naman taising bu hadau yapan jingna kawang da minyong bu fanang counseling hayang family life events lai wanda premarital counselings iman kada tama dat hayang gi counseling phabo khonda nilim ya nang session ni cha go ya nang hayang wedding minister na miyangbu couples panma pali ngonang engagement fa anam no yop bekam dambu 33 ka dada engagement pa dam yangi hayang hadau ga couple jingyu nok so bulan sakona dan landa ka wang singbu me jonglak jingna se family life hadau nyo lei dambu hibak amai ngoyangi tau jina ocean family counseling pai premarital counseling teman sebejim hadau gaya tawa nang hayang tuman jeng tai singbu hadau hibak amazing na kawang da minyong bu fanang hayang maimu tai ngonang sa ating lakpo ayong ngonang word ministry kawang ngau nyu leibu hayang sacraments hadau dai wanda teman fai bible study hayang baptism yabu 4 times pumanok sigdi bu jayangi hayang Bible study nyo leibu associate pastors lana nan pa yangi imanda minyong bufanang members paptibu 194 females 195 males
389 hadau total ngoyang ge hadau general record mateman pumanong tau ngonang hadau ma yu ombu 3 persons kada lemma mon jelma tarchun ma papti ngoyang ge hayanga hadau sayanga lord supper kandang na myang bu teman fai yup nok ma cha ma hai okpo hayang boy yu pa ya fan bai shua kandang na myang da bu da 5 times hadau gel mong ma ngobu sayanga lord supper namno da ngoyang ge sermon tim dayang anyo laibu Sunday devotion ma halim hadwok yom nong ma cha cha ma chan stonang colony fellowship ma cha cha ma dainang yang bo anyo revival came as seminars as jubilee speakers kibu seminar class Taiwan da came jare dai ma wok mangaw na ato ki ya fan sai wanda 102 sermons delivered na myang lakchina kawang hipak amai moi man dam yang ge teman pumainok ma akyang nyu ma nya na book of Acts Bible study ya fan manya ulaibu alo topics lan pe saya da ngoyang ge funeral anya na libu sakopan manyi natan panmatu ngobu hado minister na myangbu associate pastors lan hayang atau sa tumana jamsa namno paibu hado ngonang church discipline and restoration pumainok ma wongpong na myangbu jimnasa min atpu min ya yebu ma men atpu 78 expel na myang bungoyang ge hayang anyo pumainok ta anyo men ya yebu 96 hado ngoyang ge hado gaya pumainok ba responsibility ya nang hayang ating yebu ngonang anyo individual kawang sipsi songda anyo lai yina tambu ngonang administrative yikamal lai wanda teman fai deacon board meetings 52 Sundays ngonang hayang 52 Sundays aja saja tau saya bio deacon lan je saibu hadawa yin kem si wanda tau jingna 52 Sundays 52 deacon board meetings ngonang even weekdays ngonang bu hadau ki kebisiam anomana dwelling social bulan anomana singnang hadau ki ngonang church board meetings and mission board meetings sayang 8 times ngoyang ki youth convention ay daw da bawa youth convention of Platinum Jubilee jing na sa tamana several times hadaw tamana meeting ngoyang ge office working days working hours a KBCM da daw hadaw da pa yatok alay buda taman KBCM office working days 365 yang ni jao office Japan yang hayang hadaw staff lan ya panu jama tay ilay lang ona tikon lan ya panu jam tay ilay lang ona sausan yulan sausan balan tumana imanda minyong palak hadaw gan ngonang Sunday o yikapu Christmas o yikapu New Year yikapu fasting day mo yikapu ni cha o yipon hadaw ki bu ya fan me taman pumenok sausan baibu hadaw administrative yikom haga namno baibu akyang ni mataw China damnang hadaw gaya pumenok tuiso yubu kumbu planning semenlampe may dainang hayang jama tuiling sausanbu landek minyong bu fanang mission hayang outreach external ministry yi kauda laiwanda konyo ngole lap jingna se taibu game speaker ne pumai ki bu chanlu chu hai ngangjing hai nokphan de ni hai limda yangge aniu wanjing hayang low chubli yande kembu mabu ngonang adawa hami konyo lak times ado matai debu hai ki ngonang hospital visit jingna se taman fai jail hayang hospital visit 5 times taibu ada ngonang hayang KBBB meetings hayang program 8 times omyanggi ane allow program KBCM na yichibu allow program aat taibu 23 times ngoyanggi mental health care ministry scoping visit program 5th August 2025 ni hado teman fai Nereja, Bonimabu, Balak, Kordi, Amidaban Mabu, hadaw resource person ni yang ataman fay seminar ngoyangge, hadaw 2025 matamana ministry alaja na wangbu, hadaw wangataybu, hadaw report ay panang. Hayang hadaw mataman fay mental health care in partnership with ECS Tunsang. Hayang ataman fay Chainaw Pengam. Taw mo ya, Chainaw Pengam, where are you? Pengam mo yan. Yang o subo ya.
ngộ sĩ vụ dùng rú chậm ô u tôi không mình lại tóc phê mẹ thì con chơi hoàng thô inok nào xí suốt cái please hadawa tamana ECS office true mẹ cái bị xem mà chăm mà tôi linh sau sang lắc chừng này sẽ mental health care related ministry mẹ community facilitator nè cái bị xem staff cha nè ya nang hay yang 5,000 e chừng này salary support 5,000 na cái bị xem mà phá nang 10,000 na ECS headquarter tuyên sang mà phá nang hadaw kia hadaw ministry take up na mental health care chude tataman may ang lak pautik lak hadaw ministry ke bishim ma wang atai ya atai ba hadaw idam nang hayang hadaw related ma TOD program 12 to 17 January 2026 me taman kada pelinga ngoya tun sangda hat paja training chingna onglang onang hadaw ki bu ministry wang atai bu report taman da China dam nang ane Pastors Appreciation Day 12 October 2025 ni anye ne tau hayang tino noksa de kebishem kaya yong Asia namnoa yopekam matambu hayang vises salam ngaulan hay mongmai bu ngaulan hay hingau yak chai ha haying me she hingin me pumenok soching o nyulum palom o mabu ya payangi nomande menyong paboy nomande thank you senuhoi mobile me texa kongmu pa ngaulana ye yo yang boy nomana hangsin envelope me pastor si yang nyanyang hingau yak chai phayang ge hadawa pumainok oje ya be pumainok sochinga tinok to pha ga jaw se hayang noman lili de thank you sa do idam nang hayang a normal offering hangyan pastor stay me hadaw specific na yiji bu offering ba ya ba hadaw kongkem bua pumainok wongpong hayang pumainok offering ne yanang tinok sa da yichi hayang boy siyong se colony fellowship mangobu youth hayang a woman associate pastors landa mongmai dama yobakam dama hayang a iman pong de yue hado appreciation pastors appreciation Sunday last 2 years tau bayang pai me ana tau samu cha 3 sa lim su bangonang hekandam no tambu jine pumanok so ching de menyong bu fanang hayang mai dam ya bu nok salan no mante thank you sa dong aulan China dam nang Year of Mission 2025 hayang mission beyond hadama mission sponsors lan no mante menyong favoi partners lan hayang participants hongi haja cha doctor tamana mission participants lan year mission ngoyange hadaw li no manda menyong bu fanang hayang hadaw year mission kay taman mission to show wong nang adamnang hayang yelak pa tamana NMM truma missionary lim power solak hadaw wang biang mai si bua year mission mo wong do bu ngonang anyo educational mission through Angchong Mission High School hami information payang bo hadaw tamana wong nang hadaw school la taman mission school na nam nolak si bua hadaw chamabong bu mission to show cha luan bu hadaw kaya ngonang tau kam hadaw to show ma maidam ya bu individuals akung asay de tau personally mongmai bu hayang mission to show linga dai bu hadaw report phanang menyong pha bu akimyi kawma tikon board te church board te mission board te ane apai chamse twiling sosan bu associate pastors staff lan hayang anyo pumanok mamenkin bulan hayang ordained ministers lan hayang retired pastors lan KBBB's retired staff lan hipak feme wongbong myang wanda pumanok pay chamse wangyak wangai apai twiling sosan bu leaders lan numan say the menyong bu fanang hayang hadaw pumanok ma chamse twiling sosan bu women ministry youth ministry Sunday school ministry prayer committee worship praise and worship team both general hayang youth kung mabu sound and media kung flower committee hayang tau kemyo ok hayang boy oyen ocean pumanok wong nang ngolak chinese maidam ayong 2025 wang biang ma kawang sosan bu maidam ya yang ge noman say the as your pastor menyong phabu hayang noman de wang semabu isibu hadaw China dam nang anyay na 2025 wang biang ma 71 sebuba KBBB Youth Convention host na miyang buma oyen ocean na yoong bu maidam ayong ya sponsorship hayang ke shehingin me nan wenyang ke planning committee webu
hayang sponsor ni yang bu noksalan jinja dambulan hayang volunteers lan de ngoi sibu lam bu committee lan numan seide menyong bu fanang hado kong kimbua jamse tuiling bu kaya okpungi dambu se mongmaya taibu hayang menyong pau do China damnang hayang anyai na menyong pau bua apai jamse hayang bu manok so cheng jamse tuiling sausana ngobulan tening term so bu jingne lebu jama teman fai tikon uje akat kie hayang anio Sunday school superintendent kie ma bu sausanyulan term ngoi bu kie oyen ocean wangbyang ni limbong me apai jamse tuiling sausana bayangge hayang apu manok manoman wangbyang nga hayang pan tuiling bayangge nomana ling bai bu tui show jingne pastor's office hayang apu manok so chingaya thank you hayang menyong pabu hado China damnang numan fai jamse tuiling sausang lak jingne kawanga ani ba wangbyang lan mo opportunities pagalak se do yobadanang wangbyang ala fai jamse teman sauyede Taiwan de anyane ating lak bu ma ya fan ma chonglak hayang sepasabu hayang niamda mai bu ma chonglak hayang mission tuiling bu hai kawang sausan bu ma yalak pa chonglak jingne teman moilan kawang da ating lak bu fai cha da yop pa chambu fai ya hama dai hanga ngolak jingne anyane mong hembu fai nomanda hado niomba report chalia padam nang kawanga kebisiam noksalan asede muhiman Pumanok Secretary, Women Ministry Secretary, Associate Pastor, Wimel, yang Pastor Kebisiam, Nomana, Lingyangpu, Ripolan Maya Kapang yang Akung Tang Mai Hau Buchin, Nese Minyong Bupana. Titan Bli the Taiha, Titan Bli, Lakpulanda Minyong Papu Ngao, Pache, Longching Tikan, Sa Ida Hipak Padama. Moilan da ni mai